Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Pandora Papers pudru in Khovela lu ane le Khovela financial documents pudru turu bera world leaders politician le billionaires te hausak na ruk le chet lak dan phau chho ina omta he file Pandora Papers ti akau offshore company ya sumda zinga hian tuna ramhruai tu nilai mek somthum panga baka ramhruai tu hlui le public official langsar tak tak zathum chuang te hming tarlan ani King of Jordan chuan arukin UK le US a property pound maktadoi somsari hu anei ti tarlan ani UK Prime Minister hlui Tony Blair le anupui poin London office an leilain stamp duty nuai thum sing khat sang ni an ol to tarlan ani boka Blair tenu pa hian offshore farm he building nei tu te hi an lei sakani he document pudrua hian Russian President Vladimir Putin poin arukin Monaco assets anei ti tarlan ni in Czech Republic Prime Minister Andres Babis poin France chimlama villa pahni pound maktadoi som pahni ina lei ti tarlan ani bok Pandora Papers hi tun hnaya financial documents pudru langsar tak tak pasari na ni in ama in FinCEN files Paradise Papers Panama Papers le LuxLeaks te chu alo pudru langsar zualte an ni heng file pudru te hi khovel ramhrang ranga journalist Intelcom zaruk somnga chuang International Consortium of Investigative Journalists ICIJ tena an phaulan ani heng a minglang thanem tak te hi ei rukna poisa cheprel le tax all ru apu mek te an ni hloma Pandora Papers a thil langsar tak mai pakhat chu mi hausa le thil ti theiten dan ang thlapin UK a property an leina sa ti ani boka documents chuan heng property leinan hian offshore farm singkwa sanga vel manina omni in an tar langani Azerbaijan President Ilham Aliyev le achungte anram hausakna nasa taka ruwa pu mek ta chuan US a property pound maktadoi zaliman hu vel an nei ti a tarlan ani bok tun ang renga offshore company tena tax all ruk an ni theina na an hmalak na lian hi ala om ngai lo ti in ICIJ member Fargaz Seal chuan a soi heng mi te hian offshore account an hmanga offshore trust mangin ramdanga property dollar maktadoi tel manan leya chung te chu khwale tui te thlau thla a an chung ko in ti hausakna na an ti ani ti in asoyani ICIJ te chuan investigation an nei chuan thil tam taka hung zui don ni a an ngai awangin a hminga po Pandora Papers an ti pha ni in an soibok he financial documents pudrua hian King of Jordan chuan UK le US a property empire pound maktadoi zasari le dollar maktadoi zaman vel hu anai ni a tarlan ani boka King Abdullah chu bin Al Hussein chuan kumsang khajkwa somkwa pakwa atranga thuneina achan hnuwa British Virgin Island le tax haven danga offshore company in bunte kaltlangin in som panga alei to ti tarlan ani bok chunga in leizinga chuan Malibu California a in lian le ro pui takte London le Ascot UK a property alei te po atel Kenya President Uhuru Kenyatta le an chung ko member paruk te chuan offshore company network an nei boka farm som pakhat nena inzom na nein chung zinga pakhat chuan asset dollar maktadoi somthuma nei bok Pakistan Prime Minister Imran Khan inner cycle zinga tel a cabinet minister le an chung te chuan arukin company le trust nein dollar maktadoi tel an hum ni a soyani bok Cyprus President Nikos Anastasiades law firm chuan offshore company nei tu dik takte a thup tlat ti a soilan ani boka chungzinga chuan Russian politician langsar tak sum chebrel po om ti a soyani Ukraine President Volodymyr Zelensky po in offshore company a chan puala nei chu kumsang ni som pakwa in thana chakna a chan malokin a transfer ti ani boka Azerbaijan aro rel mek Aliyev family te chuan offshore company kaltlangin UK a property an nei nuala ei runa sa apu Aliyev hian property som pasari UK a anei ni in chungzinga chuan London a office block pound maktadoi somthum pathum man chu afapa kumsom pathum mi le Haidar Aliyev minga ada thu hriat ani
Mayfair a he building hi President Ilham Aliyev thian hnai tak chuan kumsang ni pakua khan a leya anu thlakhata Haidara minga thlak ani zui ngal office block tang Aliyev family ina an nei chu kumsang ni som paret khan Crown Estate te hnena pound magtadoi somruk parukin an hral thung Pandora Papers hi documents le file magtadoi som pani lai mi hausa le world leaders politician le billionaires te na aru ka sum an che tir dan tarlan na ni a Washington DC a inbun International Consortium of Investigative Journalists te na data an la khom ni in global investigation lian ber zinga atelani Khovel ramza som pasari atangin journalist zaruk chuang te chuan kan chen na leya mi hausa le thil ti thai berber te rausum aru ka an nei an chui chen na ani Pandora Papers hian Khovel a fan ne le a ram hran hrana na sa zokin ngonga nei chhotan don chawangai ni in Khovel ram hruai du langsar tak tak he document pur ru tuar turan omanga yani tunlai chu North Korea a hrang zual hle a North Korea le South Korea chuan communication lines an thar thole ta a North leader Kim Jong Un an inrem na theinan communication line hon le arem ti nuwa thil thlengani Mase Pyongyang chuan an inkar chu South Korea thunei tu te ril ruput manga zirani ang ti in asoya North Korea chuan tun hnaya ral thuam te sakal pui le to a thlakhat pot ling lo chungin missile trumlia en chin le ta der mai hei hian ral thuam a siam na konga in hnu kira tum lo zia pholan na anga ngayani thotan mi jing khan South Korea Unification Ministry official te chuan Korean ram pani te chuan August la hnuwa phone manga an in biak na masaber athlen thuan soi South le North communication line thar thole ani to awangin Sarkar chuan Inter-Korean Relation Foundation siam that le na tur a en fia zui zelang ti in ministry thu chua chuan atar lang ram pani te communication line hi ti top le thar tho de orengin oma kumsang ni som ni khan North le South summit lo chama wangin Pyongyang chuan Inter-Korean Border Office communication ti thatna na asak chu abom chhevek ani kha khami kumvek kha North Korea chuan South nena communication line tin te chu chat vek bokin heng zinga hian ram hruai tu te in biak bik na hotline le sipai te in biak na channel te po ati to pani hotline chu kumin August thla a thar thole ani a mase South Korea le US in joint military exercise an na wangin ti chaina om le tabok North le South te hi kumsang khat zakwa somnga pathum Korean uar la kalpui angreng ni in indona ti to pani thainan inrem na an la siam lovani North chuan South Korea chu military activity thila mai ni na ya apu a South Korea chuan tun hnaya submarine launch ballistic missile en china hei hi North Korea vona laka invena ani ati US chuan North Korea chu nuclear ral thuam nei atum na ti top turina nor renga Pyongyang le President Joe Biden administration inkara thalo hle boka mase Pyongyang chuan weapon system thajok ne tumreng tur thu soin chu mani invena na tul ni in asoyani heti la hian Japan chuan Prime Minister tharan nei le ta Japan Parliament chuan Nimin Khan anram Prime Minister tharatan Liberal Democratic Party hruai tu thar Fumio Kishida an thlang kumsomruk palimi Foreign Minister hlui Kishida hi Japan Prime Minister zana turani Kishida an thak tak Prime Minister hlui Yoshihide Suga chuan September ni thum khan LDP hruai tu din huna chu to don lo thu lo sei to a hei wang hian Rural Lai Party hruai tu thar tur hi Karliam ta khan thlan ni in Kishida hian vote zani somnga pasari mu in akhingpui taro kono chuan vote za somsari a muthungani Prime Minister thar hian a cabinet member tur te po apuang fel ngala kumin November thla a in thlan puyan nei dona wangin hemi atan hian an in buat sei po angai ngal don ani cabinet member zinga azat ve aya tam chu mitharan ni dona mase Suga hun la ya cabinet minister lo ni to da chun jom te chuan ministry poimo zolte an changthunga foreign minister Toshimitsu Motegi le defense minister Nobuo Kishi te po an chanvo ngai pe kan ni cabinet thara hian mechia pathum telan ni bok Kasidi hi moderate liberal politician ni a hriat ani a hei wang hian kai hruaina hnuaya Rural Lai Conservative Party kalphung po a herdang lam deuh rin ani a
social na omma se an party lam chuan hroi tu atana an lo hual lok to ania soyani veteran politician lampo in an thlop tha hle prime minister thar hi politician chung kwa atanga chuak ni in afapa le apupo house of representative member an ni thina kumsang hi som pahni som pasari chung khan foreign minister ni in hedin hunchel rei berani bok Hiroshima khochuak ani awangin nuclear ral thuam man do dal tulang sar tak ani bok Afghanistan lama lut lokang Kabul mos bula bompuaka mi thanem takan thi Afghanistan ko pui Kabula mos bula pathiani khan boma puaka mi thanem takan thi ti Taliban senior official te chuan an soi bom hi Kabula 8 ga mos luna bula ti pu ani thu Taliban thu puang tu Zabihullah Mujahid chuan Twitter kaltlangin a soi kar liam ta athi mujahidanu pualin pathiani chanu lam khan mosa hian tong traina hun man ani a he huna hian an chung te le thian tha te an telani an hun man lain mos bula hian bom ti pu ani ta ani mos bula dor nei tu pakhat chuan bom pu nu hian silai puak ri po a hriat chhun zom thu a soya he poi khoina thlenga mo phur tu te hi hriat an lani lawa engpol ma in anti ani thu an la chhal lawa Mase Islamic State ISIS fir fiak te ti niarin ani thung